Slijedom vistki, že apostolski egzarhat za grekokatolikoh u Srbiji podzvihnuti na urovenj eparhiji, vladika Georgij Đuđar za radioteleviziju u Vojvodini potolkoval značnost tej istorijnej premenki. Za 15 roki isnovanja apostolskog egzarhata za grekokatolikoh u Srbiji postignuta određena stabilnost i vytvoreni šitski uslovija, že biše duhovni život u naših parohijoh mohol odvivati jak u cerkvoh, tak i u pastoralnih centroh kolo cerkvoh. Na osnovu toho omožljivene, že biše poterašnji apostolski egzarhat podzvihnul na urovenj eparhiji. Toto še slučelo 6. decembra na šveto Svjatoho Mikolaja po novim kalendare, kad egzarhat podzvihnuti na eparhiju Svjatoho Mikolaja Ruski Kerestur. Святого Миколая ще вола прето, že to jeden bars poznati, jeden bars uljubeni svjati za šitskih. I on nas šitskih objednuje. Znate, že teraz u našej novej eparhiji máme, tak jak sme mali i egzarhatu, po nacionalnosti, tu i Rusnaci, i Ukrajinci, i Rumunje. A Sveti Mikolaj za nas jednak bliski i mili. A še zisko už i tak bilo i katedralna cerkva u Ruskim Keresture i tim vecej, že cerkva katedralna nosi meno lebo svojho nebesного zastupnika Святого Миколая. A toto všetko vjedno bolo prehlášené na Святого Миколая. Думаю, že od toho vecej nemôžeme ani sebe požádať vecej. Od toho všetko še poskladalo tak, jak najlepšie še mohlo. I teraz že budeme modliť Святому Миколаjovi na nás ďalej provádzi u našim cerkovným duchovným životem. Zo zmenovanjem eparhiji za peršoho eparhijalnog vladiku Papa Francisk menoval vladiku Georgija Đuđara poterašnjoho apostolskoho egzarha. Apostolski egzarh, on služi, lebo upravlja z apostolskim egzarhatom u meno Svjatišoho Oca, nje svoje meno, zato što vola apostolski. Ja do teraz, jak apostolski egzarh, mušel mať dajaki titul, bo to tak, dajake meno, i ja nošel titul jednej eparhiji, ktorá može buď bola odakde u 4. viku, ne znam ani ja točno, volala še Akraso. Teraz toto prestáva, znači toto mne ovše odbera, dahto druhý ju dostane, i ja teraz dostávam titul eparhiji Svjatoho Mikolaja Ruski Kerestur. Znači to ta sušnosť, že teraz še vecej ne vola apostolski, ale že u meno, jak svojo, teraz provadzim, služim tej eparhiji. Znači, u tim menu bi bilo. Tota eparhija, raz teraz osnovana, ona ostava na viki. Tota eparhija Svjatoho Mikolaja ostanje i kad nas može buć, posle dajakого času, už vecej tu i nje bude. Ja bi da nas bude co dlužej i co vecej. Ali znamo, že máme eparhiji, ktorí boli u 1., 2., 3., 9. viku u Malej Aziji, gdje še celkom premenjalo šitsko. Vírnych njet, ali to ti eparhiji ostali ponješka i oni še davaju jak titularni dajakim vladikom, ktorí nemajú svoju eparhiju, u tim čišlje bol i ja. Od teraz budem nošiť meno tej novej eparhiji, a tota eparhija ostavat za navše, to je jedna tirvaca, cerkovna organizacija. Eparhija Svjatoho Mikolaja Ruski Kerestur ostava nepoštredno podložna apostolskomu pristolu. To znači, že ona ne zaviši ani od jednej mitropoliji, ani od latinskog obljadu, ani od vostočnej. Tota eparhija, ona cerkva svojho prava. Ona bude dalje še rozvívac so svojim pravom, ktorý ona doteraz nabula, ktorý ona doteraz rozvila. No bome, že to perše bilo u sklope Križevskej eparhiji od 1777 roku, hej, ta poteraz. I ona má svoju i tradiciju. Pravda, že toto partikularne pravo, ono še nie koši so zahальним pravom, ono u ramíkoch toho zahального cerkovného prava, ale ona može mať i svoje dajaki pravni rješenja. Tota odluka veljka čest, ali i obovjazka. Každe pripoznanje to nam mile i prijemne. Nie mnje, domže šitskim nam. To je eparhija za nas šitskih. Pripoznanje nam šitskim, to jedno. A každe pripoznanje
za sobou má obowiązki, má vyvolania. To nam ponúknúce, že by sme ešte ďalej i bardziej się starali i robili. Najważniejsze to, že by sme, tak, my się staramy obezpečiť toti materiálny, dodatný, pomocný, by sme povedli, toti, či objekty, či jak, ale nám to všetko nám slúži za duchovný život, prehlibovanie duchovného života, žiť zo svoju cerkvu, co hlibše i co bardziej, żeby sme boli powiązani.